Zašto neko traži 1000 eura za ove kovanice od 2 eura? Zvuči kao jackpot, ali zapravo je u pitanju prevara. Ma nemoguće. Na oglasima, osim kvadrata po 5000 eura, kruže i rijetke kovanice, navodno s greškom u tisku ili posebnom godinom. Ali istina je, većina tih kovanica vrijedi jedva 2 eura, 2,5 na sretan dan. Hrvatska je tek 2023. godine uvela euro, zato ovakve strane kovanice kod nas izgledaju egzotično, ali to ne znači da vrijede ko da su zlatne. Numizmatičari znaju koliko ne vrijede, a neko ko kupuje sigurno se neće ne informirati za tolike novce. Pa ko bi u zdravom mozgu mijenjao 1000 eura za 2 eura? Pa za te pare kupiš zlato, Rolex, Alfa Romeo. Dakle, ako odete na njuškalo koje je leglo prevaranata, sortirate po višoj cijeni da dobijete ove delulu oglase, uzmete dakle jedan oglas, stavite u ChatGPT i ono kaže da ta kovanica zapravo vrijedi 2 eura, maksimalno 5 eura. Dakle, svi odite kod ovoga šivača, zovite ga, spamajte ga, jer ako je neko zaslužio, to je taj čovjek, životinja. Ako ti je tetka ostavila starinu, pa slučajno imaš ove pare, ne budi naivan. Uloži u dječje ropstvo.